Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke henyo tribute council mau thau pada ha ke khatlai trik ujleu arajar arpusau kala lik ban ye kendo ye ke menteri sarkar jong ke jela ke badai pet ye katrat ke koj ke khya ke Dr. Maisel Amperin Lingdo ban pensngo ha ke baye dei bat ke jingduna ki nong trei hapo ke PHC mau thau pada ha ke jingya kran berkirat pathai khubor u presiden ke HYC mau thau pada uba Boniface Shangpeliang ulaong baka meningkong ketika jingduna doktor namar bahadu mentah ketika PHC kadang tang iwei doktor MBBS but iwei doktor Ayush. Kila pun paru halor ke jingduna ki staff nurse but kiwei ki jingdon kam. Kaseng kala yo rubanya keren halor ke jingdon jang ke sub center Henry kimpat don ye ke boarding nangta ke badru kimpat don ye ke linti ban lej bat ki jakasa jong ki nurse bat ke bakhat du kaseng kala yo banyak keren halor ke jing penbiang no ye ki tindong le air oksigen. Kumban sukudaw hang ni bagi jing pet jong ketika PHC ka jing bun jong ki pat ba kala long hadu lai po hajar saus pa khandai pusau ngun bat ki shnong ki bakin thup hagring ke PHC ki long hadu nyo pusau teli bat henreu teli ki sub center. Kaseng kala thoru ban kaliang ke Dr. Amperin kala ong pakan salej ban hiar bat jurip hi daladi hakakat pratrik jong nai tung arajar arpusau ban lej pen ye ki jingduna jong ketika PHC haringkat bat ki dekhot jong kaseng. Kajiwan kenu jungi ya ke ikong Dr. Amperin kena kesini kelong ka norim ke benkong kelong ban pensengau si Dr. Amperin halor ke jing duna jong kinok tre apa PHC mtapada ka norim ke benkong kadai halor ke jing duna namar bang datang iwi Dr. MBBS bat iwi Dr. Ayush kontrak basis bat kabar kelong ke jing duna jong staff nurse datang iwi permanent staff nurse iwi nurse and HM but iwi officials bat kabalai kalong kecing kru jingi bat Dr. Amperin kalong kecing don jingi sop sentar hakaba kini sop sentar kimpat don ni kalaj kimpat don ni ka kimpat don ni ka lenti banlek bat kimpat don ni ki kwartar bahasa jo kinos bat kabasau kalong bat kecing kru jingi kabasau kalong kecing duna jong kini ki oxygen supported bed namta ki nopang hakabal dadon ki nopang ke ban ra ki oksigen ki pahe kan long ki nopang pakin stom te kuntang i kwa ka yu ban ai ki ni terbiang ki ni ki oksigen ba ki oksigen supported bed te ka kade tang kata kalau rim ke bang iwan kedu i hadin bang lade kendu i Dr. Amperin ni sutenat bak ai ka respon ke ba sutenat ha ka ba i ong ba kane ke jing kendu jingi kalong kabas tenat bat i ong ru ba khang ban sai ikwa ba da wan ban inspect hi bat ila bu ikapor ba insawan hakini kisngi ki ban sawan kene tayo bat ila bu ikapor ba insa khatlang ngiru ban kenu ata kisngi haka jaka tarik ha tarik mta upnai ong ba enpoi por katwisteng ta kajingdon kana kas PC ke bapet jong kana ka PC mthapra kalong ki jingbun ki population kelong life hajar sauspa kena kusangut ki senong ki bakan thup kena ka PHC kelong nyok sangut nyok saus ki teli senong bat ki sop sentar ki don hadu nriu teli ki sop sentar bat ar teli ki ki badang under proses di bala sna pada padak kamu plus bat kita kelong teli ki sop sentar bat di pet da jong kena ka PHC tak kejingna kena hangkai po PHC kelong ba kejing bomdon ini Lady Health Visitor LHV ibadah pet namta ka ANM support kafil kabar kajing duna jang kena isolation bed ha kabar kena isolation bed kena ba ladadon kinong pang yabit kum TB kum kena ki bangkat kin senang kinyang prosit te kinong kamban tia pang kajing na tairu kedan koi ga kanika OT minor haba inong kini kinong OT minor kali ba hajingsa kinong sumar kali ban sumar daki way pat no pek da doktor MBBS sakaway gadai kalong reasonable inadequate kini ki kwartar jo stop loss hakaba ki stop loss hante po sim sapna hakoi kwartar kiasa kumba arnya langut ko kutar
kajing sak di Bandon kajong ka kwartar sepoi kadika building na kamta kini ki don hadu South League ne dan kamban ya ka eye care service ka mental neurological and substance use ka ENT pat ka oral care na pada kita ni kamso don kam namta kene ka mental neurological substances hakaba knang ba ngiyo ban kam nakta ban ai jingrap namta kene ki singlong jik bru bang lap tar ke kerni jong drugs skawai bat kalong ka laboring bed bat ka postal natal bed haba hangtai po jong ka PC hapra kat kene ke jibun ke population ndeng don tang iwe jaka ka kunlung hangtai ru don kam ban at least di bannya Arlen likely namta batsuk lada don kinong ka kaju kapor farmasi hangtai namar labun klub kinong sim dawai namar hakai sisngi kinong sim dawai OPD ki poi saki ni average ki spa pungut no ai farmasi hangtai ula sim stom namar lain marba haban pendep ka dawai haban pendep ban submit ki kot selah po sindor kam ski tang kita hi badan kam po jong ka PC kada halor kita kapang bangil kenduk jing duna jing doktor ampri ni ong ba inwan inspect hi ala jong kmat ha ka pratarik bat in saya kan Keren ta. kata ai ka bansa ai ka jubak nak leung jing la tip ai ba yak te ka PC lawan ban pli bahkan trekam 24/7 dan rei kumakalong tap de don tong we MBBS doktor te katakan ka jing kli kalong ba kumno kan tau tang we doktor ulaman dan tong we kumno kan function kata 24/7 kan dan nak leung ir kila menjur kila ong ba waj hak jing sa ki de don arngut ki MBBS HK PhD kita ka de jing sukmen mar ki ba kila kila ud ba kila ong ba bun bang habang le dawai hang tay dalam poin tu judon doktor mar tentang doktor ulek kilek meeting kilek awareness program saya tekmut dangi so we doktor kalau long kajing ku bakau kanya